Partes ti Babayan Salayolinoy Bulot Takinamay Kasbana pintas unay Iada asawa na Narigang kayang Kaalis to bumaketa Aglalo nung Di kaya kasinurutan Adwa Apat pikat Apag aldaw di at patinggan Dinarigat unay Apaset kada asawa na Luwanda papanam Tuntunan na aming edad Aglalo nung Sumrong tay iimunan na Dinakan pag-unian Aging tatalaw jay balay na Nukas asawang Kaslana pintas unay Takaput-pudot kabarbara Iayat kasla di makeltay Ngendo bumaybayak Bumabaaw Iayat aglempay Aglalo mo ta problema Kurang yulat na dinasay Awan bakit, awan lakay Kung sumruni pungto Aglalo na wadlag di awan Asawang magtanta na buto Agsyum-syuto Agpaspasakit Iti sado Di na kaya't ipakaetan Agiwalit sa agtubo Lukas asawang Kaslana pintas unay Takaput-pudot kabarbara Iayat kasla di makeltay Ngendo bumaybayak Bumabaaw Iayat aglempay Aglalo no da problema Kurang yun na kabinasan Aglalo no da problema Kurang yun na kabinasan Okay. Ay di abo ti Partes